بسم الله الرحمن الرحيم. Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أيره يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, aruman ini yatud namo na isab maun pahadarat sing kamu in pangadjian kawaun taniu de ngakalam si mahasud si mahatinggi damikian dai nga hadis sinjunjungan taniu alaihi salatu wassalam apangadjian taniu bunga sin pag-iman salta habunga sin pag-iman masi-masi kita niu antara sin guru iwan sin murid niya. Mga anak kapo namo sa barang sinabutan sin pangadjian ini, sin pagpamahalayak ini, umanap na isab kami pangadjian taniyo, kawaun taniyo pangadjian. Ayat hafal man sinallahu ta'ala suratu Ali Imran. Hafal man niya wal qazimin al ghaiz. Biaita si mahasud si mahatinggi
in sifat si mga sila beriman. Sifat si mga sila beriman, hama sa nakauna, aula-aula na tuod, hama sa sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, antara si muhajirin iwan sinansar. Wal qazimin al-ghaid. In kita niyo manusia pag-astulan, pagdugalan, sa kawa, nabahagi nagdua, in astul, iwan sindugal. Hindu singguro pamurid niya, indua na sabut yadto, pagdugal, inambuok, pagdugal pamangi, inambuok, pagdugal, pamarayaw. Sifat si mga sila beriman, apabila sila rugalan, yung pagdugal nila, hikabak karayawan. Hikabak karayawan sin nagdugal, iwan hikabak karayawan sin sabab kiarugalan. Imbukun beriman bang diugalan, hikabak dosa sin nagdugal, iwan hikabak dosa sin sabab kiarugalan. Dahil nga sabab yadto, mga anak apo na mo, magkarunahan kita niyo kapi. Magkarunahan kita niyo rayaw-ray hindi yadunya. Inggapi iwan sindayaw, di na to madawhat, hantara sing kita niyo magkain. Madawhat taniyo yadto. In nasabot yadto, suway na to maagad, ing kabayaan sin nagpapanjari kato taniyo. Nayari riyay tahayatin, in atay malano, impikilan malano, inanggaw takbaran malano, kalasahan sin Allah Ta'ala. Apabila siya ratungan sin pagdugaliwan sin pagastun, di mahinang kangian kaniya. Maita. Sabab, niya makad siya atulan. Apabila yung pag-astul yan, hikakangi kaniya, iwan sing kaastulan niya, pupuon niya, di niya hilaos. Apabila niya wala kaya laos yung pagdugal yan, amo natin biyayta sin Allah Ta'ala, wal qazimin al-ghaib. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, laisa syadidu bis-sar'ah. Bukunin tao maisog. Bangaon kaastulan niya, bangaon karugalan niya, kabayaan niya bakahon niya magtuon. Kakawain tao maisog, hiro siya patuhan. Ang paindiya masanato ini intaw maisog, hiro siya patao. Harwain ni mga anak po, magkagunahan kita niyo maisog, hiro patuhan. Ang painisog na to, hiro kita niyo patao, na yan na. Hindaw si Rizal, hiro. Hinda lapu-lapu, hiro. Sayin ini, batalun min abtalil muslimin. Batalun min abtalillah. Imma isog, hiro siya patuhan, hakutika, bang niya hilaos, lutangan, iwan mabagbag, iwan matumo, wala niya naliaos. Inta uyad to, tao maisog, iwan hiro siya pa Allah Ta'ala.
Innama syadidu, sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Amin tau yastulan. Wala niya liausin astul niya. Sabab bang niya liaus, matao din mabagbag. Matao din matupok. Na pabila wala niya laos sabihat tindagbus, hiyalian na yung bihat turagbus, in siya batalon. Hiro siya. Maisug siya. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Bang bihat to, bang takitaon bihaon, bukaanin taurika to. Ay nahu. Pula mo baka hunin anak, baka hunin kampung, suntok kunin. Kusa maisug. Maisug. Indukal niya rin ni hilaos. Sababin suntukon niya, imbinasahon niya, kampung niya, taymangud niya, tawalom simpagula niya. Na, paman sin Allah Ta'ala, wal qadimin al-ghayda. Amin mga sila, diukalan, iastulan. Wala nila liausin astul nila, sabab bang nila liaus, baka kayo manunog. Sa wala niya nayati liaus, amuan intaw maisug, amuan intaw hiro, pa Allah Ta'ala, tiyatagamahan siya rayaw. Bang wala niya nakyana naman indayaw rihadon niya, Tuhan dito indayaw marayaw. Hindi, kiyaon mo masarap, di pahaliog mo, hilwa mo na magiyan. Bihan, mga tuwan. Uno pembeta si mahasut si mahatinggi, wal'apina anin nas. Insipat simbar iman, insipat sinta umarayaw, insipat sin batalun, sipat sinta umaisug, hiro siya patuhan, bayang lasahun, bayang maapun. Unin bayang lasahun, bayang maapun, way wantan niya, way marukal ka niya. Bang way marukal kay mo, labi ring sinsin dihilan kau, sabab duahan kau. Insasabot-sabutan kay mo pamarayaw. Ang pensin dihil kay mo. Sabuton niya ko pamangilong na ako hadyo magdihili, magpangdihil. Ako hadyo lang ni magmumura, siya rin magmura. Na, mga anak ka po, tengo riyan. Na po nendukal niya. Wala niya liaos. Iban, bayang ampunon siya, bayang lasahon siya. Na. Unin siya but si mahasut si mahatinggi. Wal'afina anin nas. Bukon sa dahalawang bahay niya, pagkahin niya, wayroon marugal ka niya. Wallahu, inna Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul muhsinin. Kalasahan sila sin Allah Ta'ala, mayta. In sila muhsinin. In muhsin, malano patuhan, misan papapangatod sinta umalumi. Sa bangmayan, hasara sin Allah Ta'ala malano ka. Apabila inta umalano na patuhan, malano na siya pakatahan. Sabab dahil dito yung puunan lano. Kaya nga sabab yan, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. In tawabin sigatul mubalagha, in mutatahirin sigatul mubalagha.
Di paglaulon mangayo kaampunan. Di paglaulon magsutsi. Malano injasad niya, malano inyawalihan niya. Laong sintausog, malano inlawom iwansin uwa. Kalasahan kautuhan sinallahu ta'ala. Misam pamaastol na tao kay mo. Apabila kau kialasahan sinallahu ta'ala, karausan da sinallahu ta'ala, palasahon kay mong katanpya panjari. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Qala sallallahu alaihi wasallam man kazama ghaizan hisiusin tau iastulan napupunin astul niya karausan niya puun inapsuin dugal niya sin karausan niya raisab hilaos sa indua karausan hilaos karausan niya raisab istapun sa istap niya na da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik tawarun siya sintuhan hadlaw susungo karungukan sintaw mahadjana hamasta yanin tawag kaniya ay napulan hauno na hikuan ang pananganan nga naningan niya nga nanimpiyagtawakan kaniya aynal mutahabuna fi jalali na inaglasabihaon inusog lima sa babae maputi nga sabda rin kababae ang biyaon pagtugsok ng baran maitom siya muti na imba puto isab tugsok ko ng baran pa itumon black beauty kinisan na ininang sintao da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik karungukan singkatan mahadjana taon siya sinallahu ta'ala uningan simpagtagad to takriman lang panghulmat kaniya sin ipon siya maisog pakabayaan sintuhan bukon siya maisog pakabayaan niya maka po naunin paltawakan kaniya papion siya simpini sintuhan kaniya muna ini papi kaniya paghulaan niya unusul ka ing kabayaan niya hikarway papi kaniya hisyu ing kabayaan niya rumit niya aturayan to way nag-apply ini na mga anak po impangadyan na to di ayat iwan sin hadisin subay au mintinun na to patuhan nasa kalibiyaon way mintinan na to patuhan sa mintinan pabaran iwan doktor daong sin doktor imintinan mo subay au mintinan mo dugo suku sin jasad nagmimintin taw uwat tuhod uwat laul vitamin mintinan simbasad niya na mintinan po tudyo patuhan uno na mintin sinbaran mo tudyo patuhan mo mintin mo rin beng lasahon ka beng ampunon ka malano ka tudyo patuhan nasa kalituan magpalano intao harap papagtiyaunan nagkakarabata kuno yan Rasul sallallahu alaihi wasallam amukdo
Naglag ni nasawan niya, wang nakapakain. Wihan na sinliman niya rin ni abutan, sa pagtigidlo, mukumbya simbiyang kato, aunlay tataas, aunlay tauno. Hiwang na yung sikin niya rin ni abutan. So, siya nakasibog-sibog, ang paniya iabutan. Pag sibog sinsikin niya, nagtitindog in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mainkan masakitin sikik. Na yung sakit sinsiki sintawiyaon, bukon si makit nagsambahayang. Si makit nagtawiyaw, mga mul, mga kaigadikaran niya un. Amin nagtadyod sindum, way. Sama ito pa doktor, si makitin tuhod ko yan. Laong si doktor, hang kaugab yung maintenance, mulong na hinangat tuugab, bang man umuli. Nauno na in-maintain mo, harap mo patuhan. Turatuhan? Nariha ayat ini, ipamintin ka to sin Allah Ta'ala, insifat ay ikaw magdugal. Ako nabukusog na ito para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, hindi ako ilmo. Dahon ko pa kauman na mo. Nalang si Rasul sallallahu alaihi wasallam karikaw. Inagi kaniya, inhindo ko kay mo ilmo, la tagdab. Ay, di ko pagastulan. Maita, sababin tauri pagastulan, palmanis. Papagdaiga, inhansam ya astulan, iwan si mangi usugway ya astulan, yung malingkat. Saya naturong sintauhan samda. Tuan. Na. La tagdab. Biyalika ni Rasulullah. Pag umusin niya ito, uno pa. La tagdab. Uno pa ya Rasulullah. La tagdab. Nakatubiyalikan. Nabi. Masa nila, bang baita na sinabi, why na-discuss? Di naman, may bayad tulang na biyad yung beta ka. Nanaykod man siya. Natali niya ang bukda. Amo na inilong niya, indahon ko pa ka mo. Amo yung solution, sim problem, hula na mo. Suway-way pagsaga, suway nagkakasila sa. Sebab nagsasagay na kanila. Inari sinjunjungan alayhi salatu wassalam mga unun niya bang akarun sinta uyad do. Hindi ta ko kaniya in sila ta usulwa. Sebab maig na rin nga pagsaga, maig na rin nga pagiluhala, maig na rin nga paglimot pagdangki, kakantian na papagkasiiwan paglasa. Turayan tuan indayaw. Nabihawon, magbagay, magbanta. Mag-classmate, magbanta. Gayang papatay, hindi na magbanta, magtunang. Dumadlaw siya rin na. Matug, good night, magbati, hindi, unong nabahayin kayo na. Turan niyo mga tuwan. Na. Yatim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katu. Hikarwa. Baita sin junjungan alaihi salatu wassalam. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. قال رسول صلى الله عليه وسلم الهلاك في شيئين datunganin umat ini kasusahan. Mataud sin susah, way sin susah, takatunang susah, taud badju susah. Sin wala kita pia pagsusah sin Tuhan ni. Di makasusay mag-aagama, makaig susah, sakali na susah yung tao. Imbayta sin Allah Ta'ala pa nabi,
Biyata sin Nabi kato, ad-dinu yusrun la usrun. Nangkaw simuod na papag-agama, kaya luhayan na kawakatan hinang mo. Simuod ko papag-agama, mura agarunin atulan, simuod na kaw pakahunitan. Sabang mo iya ka din atulan, wayrun atulan na pag-agama kahunitan kaw. Yusurun, luhay. La usurun, wayrun hunit. Na. Al-halaku fi syai'ain. Sabda sinjunjungan na to alayhi salatu wassalam, ing kabinsanaan, ing kasusahan, ing kalamiti rumatong harwa. Fi syai'ain. Ika-isa, al-kunut. Maiging pangandol sin tao patuhan, nangandolin tao patao. La yasikuna billah, bal yasikuna ala nas. La ya'tamiduna ala Allah, bal ya'tamiduna ala nas. Naiging pangandol patuhan. Sa pangandol pa koneksyon niya, aulaw na koneksyon ko tao makusog. Nainta uyab, tumagkaiging kusog niya. Yung kusog sin kita niyo, biya bula, maggulong. Yung kusog sin Allah Ta'ala rin. Khaliku kulla syai'in, faqaddarahu taqdira. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kawasan na to, minitan da, kusog na to, mga diyaman da, mga biulanan da, pag usyad tuway na. Masipog na yung ummatin ni, hasabab sindo, hamuok, mangandol na sila papagkahin nila. Ito lang yung biyaw. Aun dalawang na magdiril ka ako. Aun da magpararaka ako. La ta'tamidu alal makhluk, i'tamidu alal khaliq. Ito yung beta kat. Ay kamu mang pangandul pakaniya sa pangandul kamu patuhan. Sa babangan bangkaw nangandul patao, aun tao makapa intahay mapauno niya. Yun ay. Inlaway hikapang hukot niya. Yan, yung pangandol sinta upatao. Sabang kau nangandol patuhan, wa may yatawakkal ala Allah, pahuwa hasbuh. Bang mo biyugso, yung kabuhi mo, ibang kamatay mo patuhan, ikaw na inhalawang pamalihala sintuhan. Fa'anta daminun ala Allah. In ikaw yan, halawang kau pamalihala sinto. Di kau mapalihala sinama mo. Di kau mapalihala sinina mo. Di kau mapalihala sin taymangud mo. Di kau mapalihala sin guru mo. Baran mo, di mura kakausan palihala. Dahil diin. Turan niyo mga anak ka po. Lawang mo matawdsin mo. Ang koneksyon mo, muna natin magprotekay mo. Hikabihan kayo. Kinamang anak ka po, bihan. Bukon bihan. I'tamidu ala Allah. Pawwidu amrakum ila Allah. Tukbalan niyo, ing kabuhi niyo, ibang kamatay niyo, ing katad pakaradyaan na to. Harap pa Tuhan, bukon harap pabaran na to, bukon harap pa tao. Dang natuhin ang imbihad turagbos. Pahayangun kita ni usintuhan diha dunya. Nawang di, naturan yun yung masanatu ini. Matawd sin susa, way sin susa, taga ilmu susa, way ilmu susa. Sin wala kita piya kari papagsusaho. Na. Uno pendeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikarwa. Kabinsa na amano siya.
at-takabburi wal ujub. Amo na yung tao takabbur. Mga anak ka po, way pagtakabbur na to, imbaran na to day nga Tuhan. Innimat na to day nga Tuhan. Intao takabbur, di manay maksindi nga Tuhan. Di da manay maksindi nga pagkahiniya. Di da manay maksindi nga bagay niya. Kansiyo rin tema niya, kaniyara. Di nga Tuhan, di niyaratay maun. Di nga ama niya, rin nga ina niya, rin niyaratay maun. Nakansiyo rin tema niya, rin kaniya. Papatahan niyo ni masa na tuwin. Nah, intakabbur hiros dosin Tuhan. In paba ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia taan sin Tuhan. Baran niya iwan simyakad kaniya. Wahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya kau nabi hinapusan, ikaw iwan simyakad kay mo, tungod pakatan mahadjana, nagkahakad kay mo iwan way, ingka mo yan, pagpawa ka mo kanila. Suwayang pangatod mo kanila, sila'y mataas, ikaw mababa. Bihawon Tuhan, badyo siya dyan, nakabadyo libais, di ikaw aturo, nagbigay. Nakukurubata, di da ikaw aturo. Astagfirullah. Nah. Man takabbara, hisiyusin magtakabbur haununo na, pagtakabbunin ilmu niya, pagtakabbunin kusog niya, pagtakabbunin family niya, pagtakabbunin gulalan niya, hinaun siya sinallahu ta'ala. Wa man tawada, hisiyusin tao, pawa siya, agarun ning kabayaan sin Tuhan, bukun siya sabiha, biya istak piting, habat to nagsasamping, sa agarun ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'ahu Allah. Angkatun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan Tuhan na analysan yung masanatuin. Mga na pagpun-pun si Muslim magkahi. Na Tuhan, kita na. Na. Yan tutuan, imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jimatuna umat tanil. Demikian iba tak namo kanyung kisah. Kisah antara senior sahaba iwan sin junior. Qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aun senior, aun junior. Magulang iwan si manghud. Nangasubo imanghud sahabat pa magulang. Wa na nabi. Law na mga subo ako kay mo magulang. Kaummul, ikaw maummul. Kapag umban-umban iwan Rasul, ikaw imataud din kamo. Sabi ikaw senior, kami junior. Pangasubo ko lang na kay mo. Matasya kunu jumatu ma'aun ing kiamat. Inagi sin magulang Allahu a'lam. Imma kaingat hadto, doom ka adlaw ka, lisag pila ka, tupot daw Allah ta'ala. Lakin laha alamat.
Sumakawa law na yung kaya tumtuman ko alamat. Pangilahan sing kiamat. Hindi matwa dunya bihaun kiamat. Alamat sing kiamat. Sa way ratuan inu-inu na to. Magtatao din pantalon buslot, magtatao din pantalon pirit, magtatao din tukong-tukong magsambahaya, tukong-tukong mag-imam, simataw din badyo malingkat. Na. Ni kawaita kuralaw niya kay mo manghud. Alamat. Ang pain time, di ako makawaita kay mo. Na. Dahil nga mga alamat, takarubo aswak. Magsuok na in tabo. Tabo. Na. Inagina mo long na ya, Rasulullah. Di na mo kahatihan magsuok nin tabo. Wa ma takarubo aswakya. Unin hatisin magsuok nin katabo-tabuan. Tumaod. Kala kasadaha. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumaudin tao magparayaw sindakangan. Simpag business niya, di makaparayaw simpag ibadat niya. Aturaya bang magdakang? Ikawinin waktu. Way sunnat, way tasbih, way katanta. Malandaglong niya. Harap pauno. Yung nagdarakang harap patabo. Yung mamimi harap patabo. Inuay pami harap na patabo. Yan naglulunsol. Mangibog ka. Yung kaibanan, mga kababaihan, iwan sinanakapo nila, window shopping. Way sindera sa manudlo-nudlo. Mangibog. Na. Amo yan tulong nin alamat niya, masub na yung tao patabo, way sin madtura, iwan masug na yung tao magdakang, di na masubin tao magtagipon pa Allah Ta'ala. Mapataod nila yung dakangan nila, sa di nila mapataod yung pagtagipon nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakatabo-tabuan na sila. Yung masjid nila, way na. Way na mananasbi, way ron na magjijikir, way ron na magnanasihat, sa yad to hatabo kataan. Hinihapde, yad to hatabo. Inistambay, yad to hatabo. Nagtitindog, alaw na rungin move niya yaon. Kura. Magpanayam aming kura, move kuno. I-move niya pakubol, way roon. Makahapos. Yan tinalamat ang buo. Uno pa. Wa matarun la nabat. Magpanaugin Tuhan ulan, magpaulanin Tuhan pababaw singgumi, palupa, sa wayroon magtanom. Magbubuin ding halangit, wayroon bubuhan. Maita, batuin tianum sinta, uiwan aso. Nalamat sing kiamat, di na yung tao magtanom, maliso na yung tao magtanom, Ikatu alamat, intisyarul ghibah, sumaplag, impag-igil, impaglimot. Sambil halawm sim masjid, sambil dunhainik, turan niyo mga anak po. Sumaplag, impag-igil, impag-jangki. Impag-igil, impag-jangki, sunog. Sunugun, ingkarayawan. Turayan to at. Insunog, matiyo, iwan tiyo, pupurun. Tiyo, pupurun, da mataod, mapupudda. Kaya sabihan, piyahali sin Allah Ta'ala, pabaytanin Nabi, in ummat niya, papahalli una pagigil, ibang pagjangki, sabab sunog.
Insunog di hadon niya matarang. Aw nakturi matarang. Insunog hadlaw susungon, bukon tabangon, paghulaan sintaon kayo hadlaw susungon. Hulaan. Di matarang. Sa pabhulaan sintao. Inulaan niya hadlaw susungon, pabila siyari magad sing kabayaan sintuhan, paghulaan niya kayo. Waliyadu billah. Na, uno pa. Tumaod auladul baqiyah. Tumaod in bata-bata, hibugit sin ina, hibugit sin ama. Turay. Tumaod in bata-bata, way ama, way ina. May tamahin ng bata-bata sin way ama yun. Wala nakawin. Tinya. Tumaod in auladul jina. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahitaan kita niyo. Hadis sahih. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Imbar iman di makapagzina sa lugay positive impanauhid niya iwan pag-iman niya. Bang nagnegative yung pag-iman niya, iwan simpanauhid niya jina. Inji namang lubo karayawan. Tuhan yung mga to. Zainab bintu Jahsh. Ina na to, ummahatul mu'minin. Asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakapangasubukan niya. Rasulullah. In kamatay ri kaingatan. Bangsaw pa makauna rin kamo. Anuhliku wa pina salihun. Datungan kami kalamiti kasusahan. Sin mataod nag-ibadat, mataod naggagamis, mataod nagsasambahayang, mataod magpupuasa, mataod maghaji. Inagit sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uy, may tayang datungan. Si mataod magsasambahayang, mataod magpupuasa, mataod maghaji. Iza kasural habas. Apabila tumaudin habas. In habas dina, apabila magdina na naggugulan Muslim. In kafir, asal abot inang nila. Ipagbukit pa mga basura. Yung babae, mamayta mangihi, sa kalibo kung nangihi, nag-anak. Hibukit ha basura. In hayop bang mag-anak, jajakahan ning kwanon. Manggila ka anak nin, taubiyaw ni bukit. Waliyadu billah. Na, apabila tumaud in habas. In Imam Nawawi, inagin niya in habas, tumaudim Muslim mangjijina. Natura yan. Naimbihay ini, bata bago ni naturun di. In social media, mang di parayaon, destroyer. Mang lubok. Tadmirul ukul. Mang larak pikilanin ini. Pilanin nakapagtiyon dihadyahay ini. Yat tuloy milikanin usog. Yari ha Pilipinas yung babae. Nakapagtiyon. Sabab sinin. Turayan tuan. Nah. Apabila tumaud. Injina mulka. Innika barakat nikmat. Alamatul qiyamah tumaudin bata-bata baghiyah. Auladul jina wal iyadu billah. Di makapagzina imbar iman sa lugay positibin iman niya impanawid ni pangakad niya sara. Bang nagnegative. Tu imbeta sinna biri mahinang simbar iman. Bang positive in iman niya.
impanawhid niya, impakangad niya sara, di na mahinangin to, di makapagjina, di makapanakaw, di makapanginom alak. Di siya minom alak sa babharam mo talak. Subhanallah. Na, papatahan niyo masa na to. Bukun pa alakin inom sing kaiwanan, lasun pa. Nauno pa yung alamat, gayta sinin. Wa an yu'ajjima mulukil mal, rabbil mal, pujihun sintaw matawd sin sa tabiya sukarul. Pujihun. Sa ukat siya kerihilan. I'm President ng Pilipinas, in kamulong na nangurap, jilunta kamu, iban sinsinti akawan niyo. Yan di hadunya, na inadlaw akira. Nakapo. Lagguun sintao, intao nagkakaput alta, pujihun, hulmatun marayaw, saukat na siya kerihilan. Ayaw mo po dihalaw mo na. Nasapo si malaikat. Bukun malaikat yung nakasapukan niya. Nauno na. Nainday na. Ununo na ba? Nauno na yung posisyon ta kaniya panginduaan ta patuhan. Tuhan na mo. La hawla wa la quwwata illaan. Hawil halana. Hawil halana ila ahsanil hal. Tuhan na mo. Way makapinasingkatan, kahalan asiwi iwan dakula, sindum iwan adlaw. Ikaw ba? Mangayo kami kayo mo. Pindahin kahalan na mo. Daing hamarayaw pa sa rayaw-rayaw. Daing hamangi ifang. Na, yan to ha. Nauno pendeta alamat sinuno. Wa anta luwa aswatil pasaka fil masajid. Yung masjid, bukun na pagsusujuran, bukun na pagtatasbihan, bukun na pagtatahadjuran, bukun na pag-iitikapan, pagbibisarahan na simangi. Atulayan to. Pagbibisarahan na simangi, pagkikitaan na sin, mangi. So mataod, patubtubon na to dito. Unin agisin na nga sugo ini. Kala rajulun, pamata umurunin. Uno, ini ka-advise mo ka, kuhawiya na hanin alamat. Uno, ini ka-advise mo ka ko. Uno, ini kapatumtum mo ka ko. Kan, pir, bidini. Wa kun hulasan min akhlasin baitik. Pago ikaw, pakabayaan sintuhan mo. Ay ikaw mang lamud-lamud ay nang mangi. Ay ikaw madtupatabo bang wira maksud mo. Ay ikaw madtupamul bang wira maksud mo. Kakitaan mo rito yung sakay. Kakitaan mo rito yung kukuk. Kakitaan mo rito yung syaitan. Sa kalituhan, makawi pa ba, lisagtusin doon. Subay tambulon na yung mul. Subay tambulon na yung tabo. Ejim buyutak. Tutug kau habay mo. Naintaw biyaw na lang. Nakukumpay, nakuhabay. Tutug kau habay mo, mayta. And Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Hauling zaman, amo na yung kita ini. Yakhruju min baytihi mu'minan. Wa yaudu ila baytihi kafira. Nanaog siya ring habay niya, complete bar-iman siya. Nakabalik siya tuan. Way na pagkabar-iman niya, kaya kantian na sing kakupo. Hauno tungo, databo. Hamul. Akay gadikaran.
tinambukadis. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Si may naat bariman siya. Pamataas suka. Dengan mataas suka pamahapon uno na. Imangi iabi udino. Hipagganti niya hirakang ng pag-agaman niya. Kulatiral niya. Aturayan tuhan. Naunin beta kan niya. Iljimu buyutakum. Supaya kau ri makita fitnah, supaya kau ri imibug, supaya kau ri kugdanan sim bala, sim musiba, tuon kau habay. Fabaytuka imma jannatun wa imma naru. Imbay mo manjari mo hinangun sulga, sabab sini kasulga mo. Imbay mo manjari hinangun mo hikanal ka mo. Sa hinangatuan ni kasulga mo. Ikaw iwansin halaumbay niya. Ikaw iwansin iwan mo hinangain halaumbay mo. Hikasulga mo bukuni kanal ka mo. Unim parman sin Allah Ta'ala biasa sinambuk sahabat ini. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Amu yabdu. Pipapataud ka tu tanin lapan na tu astaghfirullahaladzim. Parman sin Tuhan. Bang mo taud baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabtangan mo astaghfirullahaladzim. Igon ko rin nga kasusahan. Pagkatuon ko pagkakuyakan. Iba no, tubo ilay. Sumanggop kita niyo patuhan, di na kita niyo mag-isabi-sabay ng mga. Bang nato na hinangin doayad to, rihilan kita niyo sintuhan karayawan, dunya iwan adlaw akhirat. Magdihil pa wayo, ti kulladzi fadlin fadlaw. Karayawan ganapan, karayawan. Sa bang man kita niyo makad, haatulan, manual karayaan sinallahu ta'ala, amin hiatud sing kanabihan, iwan karasulan, pag-akaran sing kabuhitan niyo. Natubtob na rin to, mga anak kapo na mo, uuhon na timbaran na to, uuhon na to yung kabuhit na to, ibang kamatay na to, mangandul kita niyo pa Allah Ta'ala, impangandul pa Allah Ta'ala, hikasan niyang dunya, sambil pa adlaw akhirat, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faidin, والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم ربنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.